Andu atano nimaikitio ngono magikuruhanio na wendia wa njohi njikire mukana na iria kuratuika ni njeru itũra-ini ria Gachie Kiambu kaunti-ini ya Kiambu. Kurerikana ati aya atano marahuthagirwo kwendia njohi na njira ya kururia na kuria maabitha borithi mahithukitie katoni 100 cia njohi na mithogoto 600 ya bangi iria iratanyitwo kwendio matũra-ini matiganite kaunti-ini ya Kiambu. Pombe hii ambayo imepatikana hapa 80 clean cartons ambazo zimepatikana na about 20 other cartons ambazo zilikuwa loose, total 200 cartons zimekuwa netted. Maabitha borithi maugite ati marahobaniirie mucii uyu thutha wa gukinyirwo ni muingi. Ni tunyitaniire na masifu na headmen aitura ni turarikirie kwirirwo kwi njohi irenda kuingira ino murona haha brand ino ni njeru na turamenya ni iraingira na kuri irarugirwo turarikiria kwirwo ni aikari a Kiambu. Kuringana na kamanda wa borithi wa gicigo gia Karuriri Kongare ugite ati mwene njohi iyo ira irahithukirio gwake mucii ni arikitie gwitharara na kuria henete mukana kuri aria marendia njohi njikire mukana kiuga birigiceni ino no iguthii na mbere kaunti-ini ino. Unfortunately the owner managed to escape. There are 5 suspects ambao wamekamatwa in hawking, wakiwa wanafanya hawking ya the same pombe.